Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da uvećate sliku iz manje rezolucije u mnogo veću, pritom da ne izgubite kvalitet i oštrinu same slike. Znači, ja sam našao jednu sliku, evo ovu, Skyline, dakle ta rezolucija slike je 1082 sa 720. I evo sad ću da vam pokažem, ta slika možda ima u većoj rezoluciji, nisam siguran. Ima 1803 sa 1200. Nama u svakom slučaju ta rezolucija ne treba. Nama treba da čisto povećavamo, znači uzeo sam primjera radi, plus ovdje nema ova slika koju sam ja, ta rezolucija 1002, ne znam koliko već je, 1082 sa 720. Šta ćemo mi da uradimo? Mi ćemo da ovu sliku uvećamo bez gubljenja kvaliteta. Za to nam je potrebno Photoshop, znači CC 2015 ili ovaj kako se zove CS6. Ja ću da koristim moj novi, eto, čisto ono, isti je princip, ali evo da vam pokažem čisto kako to izgleda. Znači ovo radi i na mnogo manjim slikama, ali ono, čisto ja nisam tad uzeo nešto manje, uzeo sam ovu i sad čisto da vam pokažem kako to ide. Znači prosto jednostavno je, u par koraka imate veću sliku, idete znači image size i stavite ovdje, znači ovo je originalno kao veličina i ovdje obavezno promenite na procent. Znači procenti su vam veoma važna stvar ovdje, jer ako ne promenite procente onda idu u piksele, vi ne znate tačno kako piksel možda bude ono tačno, mislim kako da vam kažem, ne znate tačnu dimenziju ili određen broj piksela koji bi vam odgovarao. Znači najbolje idete za širinu i visinu ili kako god procente. Znači ovdje stavimo 500% veću i 500% širu i dobivate rezoluciju od 5410 sa 3600. Znači ovo ostalo ništa ne dirate. Možda kod vas da stoji automatik, nije bitno, znači u svakom slučaju ono, nikako veliku razliku ne pravi. I onda idete OK. Smanjite sliku i vidite znači da u toj rezoluciji slika je ekstra, ako ima dobar broj detalja, sad dobro ovdje već kad zoomirate gubite kvalitet, ali generalno slika kao kad bi se postavila na monitor, ona ima svoj kvalitet koji vama odgovara u svakom slučaju. Znači ja ću sad da sačuvam to i zamenim 4,6 MB će da ispadne slika i sačuvali smo je, samo ne gde je. Jeste, evo je, znači vidite rezoluciju 5410 sa 3600, a uopšte niste izgubili kvalitet, znači jer u suštini treba vam veoma, nije bitno što je slika malo, treba samo da bude dobro, s nekim dobrim aparatom slikara i nemate uopšte problema s gubljenjem kvaliteta. I sad jedan desni klik i postavim ovu sliku za pozadinu. I kao što vidite slika je kvalitetna, niste izgubili znači neke detalje, ništa, a dobili ste opet sliku koja vam je potrebna da biste postavili lupom na desktop ili šta ti ja znam. I to bi bilo to ljudi, u svakom slučaju, to je to što sad da vam pokažem. Znam da nisam dugo pravio klipove, ovo ono, nemam nešto vremena, sad, poslednje vreme, vidjet ću to da malo popravim, ako budem mogu i ako budem bio u mogućnosti. U svakom slučaju, pratite nas na stranicu i znaćete mnogo više oko toga kada će i šta će da bude. To bi bilo to ljudi, pozdrav do idućeg videoklipa.